Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Aktualitika podcast. Moje ime je Matija Šerić. Ako još niste, zapratite naš kanal na YouTubeu i portal aktualitika.com i pratite nas na ostalim društvenim mrežama, jer naš projekt je puno veći od samog podcasta. Naš današnji gost je ugledni hrvatski diplomat, književnik, prevoditelj i profesor doktor znanstvenik Tomislav Sunić. Dobar dan, gospodine Sunić. Poštovanje, lijep pozdrav vašim gledateljima i hvala na pozivu. Hvala vama. Evo ja bih krenuo sa teškim temama, ali takve su okolnosti. Znači, u posljednje vrijeme dogodila su se dva teška zločina u Americi. Ubojstvo ukrajinske izbjeglice Irine Zarucke i Trumpovog desničarskog aktivista Charlie'a Kirka. Imaju li po vama ta dva ubojstva zajedničku političku pozadinu? Ukrajinsku izbjeglicu je ubio više puta osuđivani psihički bolesnik De Carlos de Joan Brown. U samoubojstva ima primjese rasizma, dok je Kirka iz političkih razloga ubio, koliko je poznato, radikalni ljevičarski aktivist. U svom slučaju, kada je riječ o ova dva ubojstva koja su se nedavno desila u Americi, tragična ubojstva, moramo uvijek stvari staviti u jednu veću perspektivu i povijesnu i sociološku, a konačno i političku. U svom slučaju da su ta dva ubojstva povezana, ja bi odmah prešao na stvar. Konkretno, nemamo zaboraviti da je cijeli javni prostor u Americi, a pogotovo škole, pogotovo visoko obrazovanje, bilo izloženo već niz godina, već niz desetljeća, što vam iz prve ruke mogu kazati, ah, ne mogu reći marksističkoj propagandi, jer to možda teško zvuči, ali jednoj lijevo orijentiranoj, permisivnoj, to je strana riječ, možda jednoj mm, propagandi u smislu da su se i kurikulumi i silabusi mijenjali na američkim univerzitetima, a konačno i u samim srednjim školama. I stvorio se jedan, pomalo, usudit ću se reći, jedan duh, pretežno lijevo orijentirani duh. Teško mi je ovdje koristiti riječ Marks, jer malo ljudi su čitali Marksa, ali ajde možemo pod navodnike staviti, stvorio se jedan paleokomunistički ili kriptokomunistički, kriptokom, to je možda bolji izraz, duh u školama, koliko god se niko tamo u Americi, bilo u javnom prostoru, bilo u medijima, govorim pretežno o liberalno lijevim medijima, nikad se ne javno ne deklariraju kao marksisti ili kao komunisti. Ja ovdje stvari gledam sa jedne antropološke perspektive, ne toliko sa jezične. Možemo poslije nešto i o jezične kazati, jer one su si dosta povezane. Uglavnom da malo pojednostavim. Upravo taj jedan paleokomunistički pod nazivnicima duh, mentalitet koji je prožimao američko školstvo, prelio se također i u pravosuđe i logično na temelju toga stvorio se jedan dojam da sve što je konzervativno, sve što je tradicionalno, da je loše, da se treba odbaciti, da je štetno i da u svakom slučaju prema takvim ljudima koji zagovaraju te tradicionalne ideje, da ne treba imati puno milosti. I evo odmah pređemo na stvar. I ovaj mladi dečko, mladi gospodin koji možda nije loš, gospodin Tony Robinson, čini mi se da se zove, on je bio kao srednjoškolac dosta tome izložen, to je jednoj ljevičarskoj propagandi od svojih profesora, od svojih učitelja. Ja se nadam da će i pravosuđe tu nešto pokrenuti, ja sam se dosta s te strane angažirao preko ljudi u Trumpovom timu, da se pokrene ta jedna demarksizacija, ako bi mogao reći tako, da ne zvučim previše teatralno, i dekomunizacija na američkim univerzitetima i školama. I odmah da se razumijemo, u nekim stvarima oni su puno dalje otišli glede kurikuluma nego što je to slučaj u Hrvatskoj. I ovdje konkretno, da budem precizniji, bilo da je to filozofski fakultet ili politološki fakultet,
Imamo brojne profesore, vidim, čitam njihove silabuse, s kojima se ja nimalo ne slažem, jer samo se daje jedna vizija svijeta, a u Americi je to čak i gore. Imate praktički jednu literaturu u društvenim znanostima, koja doslovce, ako smijem riječi, koristiti izraz, pere mozak studentima i srednjoškolcima i onda se logično stvara jedan mentalitet i ovo gleda, ovo je konzervativac i automatski se tu pravi jedna jednadžba, čim je nego konzervativac, onda je on automatski fašista i naci i bijeli supremacista, znači nabacuju se razno razni termini i riječi koje nisu ispravne, koje nisu točne. Drugim riječima, ono što sam danas rekao isto na jednom televizijskom programu, desničare, i čak i ta riječ pomalo zvuči agresivno, pa je ne volim koristiti. Desničari se do te mjere demoniziraju i onda logično ako gledate čak i u pravosuđu, a da ne kažem i u psihologiji, ako se nekoga demonizira, taj osoba više nije osoba, više nije čovjek, on nije više ljudsko biće i znači prema njima ne smije biti nimalo tolerancije. Ja vjerujem, ponavljam, ovaj mladi dečko Robinson, možda nije loš, možda je on genetski, kako god, potpuno jedna normalna osoba. Međutim, s obzirom na to da su američke škole, ponavljam to iz prve ruke vam kažem, već niz godina, dobrih 50-60 godina, izložene tom jednom paleo ili kriptomarksističkom, nazovimo ga pseudomarksističkom diskursu ili kako se to danas kaže, narativu, nemojte se čuditi da onda imaju brojnih studenata, brojnih ljudi koji su relativno obrazovani, takozvane antife. Čuli ste za antife, imamo Da, ih i da. mi u Hrvatskoj. Nisu oni svi loši ljudi, ne treba se njih zatvarati, daleko od toga. Ali oni jednostavno bili su izloženi toj jednoj propagandi, pa je tu logično, ima tu i Soros i razne udruge iz inozemstva, koje rade na to, ima ljudi koji čisto rade iz materijalnih interesa, ne zbog toga što uvjerenja. Ja sam uvijek cijenio ljevičare ako to rade, ako imaju ljevičarske ideje iz uvjerenja. Ne treba ni njih sve demonizirati. Ali veliki broj njih, konkretno možete u Zagrebu, možda bolje znate nego ja, to radi jer su plaćeni. Evo već kad smo i kod Amerike, to bi vama odmah sugerirao i kolegama. Vi znate USAID, čuli ste za USAID, to je Da, jedna da. organizacija koja ima dosta plemenite stavove kad je osnovan na tamo ranih 60. godina za vrijeme predsjednika Kennedy, koji je bio dobar predsjednik. On je isto likvidiran, ne zna se ni sam kako, možemo samo nagađati. Međutim, taj USAID u zadnjih 35 godina, počevši od od Obaminog mandata, od njegove administracije, još prije, još za vrijeme Clintona, potpuno je skrenuo lijevo, tako da njima više nije bilo u interesu taj USAID-u da se možda angažiraju za sirotinju ili za možda za pomoć stanovništvu u Zambiji ili možda u Nigeriji ili možda u Hrvatskoj ili šta ja znam u Moldovi ili tako dalje, nego se velikim dijelom taj novac slijevao u razne projekte, pa malo možemo reći čudno da ne djelujem tu polemički, ne bi to bi svakako htio izbjeći, brojne lezbijske udruge, brojne udruge homoseksualaca dobivale su novac, brojne transrodne udruge, svaka čast, mislim, ja to cijenim ako im se daje, ali ne da im se novac daje od novaca poreznih obveznika, jer to ne daje vlada američka, to daju američki porezni obveznici, isto kao kod nas. I tu možemo nešto o tome kazati. I logično, taj USAID, meni je drago to što je gospodin Trump to odlučio zatvoriti, i tu je došlo do ogromnih skandala, razumijete. Evo, ja ne mogu vam sad na pamet reći, ali znam da je, ne znam koji je fakultet, filozofski fakultet, nisam u krivu, prije par godina, ne čitam tekst, ali čitao sam negdje dokumente američke, dobio je $25,000, to je čini mi se bilo za vrijeme Bidenove vlade, točno prije 3-4 godina, baš za te neke transrodne projekte. I sad i vi i ja i bilo koji, bez obzira lijevi, desni Hrvat, ali je pravoslavac, katolik ili židov, što pita se, da dobro, kako se ti novci mogu davati za nešto, ako se već daje, nek se daje za sirotinju ili za neko dječji vrtić ili tako dalje. Ja kažem, to su vrlo osjetljive teme
I drago mi je što je ipak gospodin Trump poduzeo te mjere, pravne, policijske mjere, jer konačno to su milijuni, milijuni, ja vam ne mogu na pamet reći, znao sam točno i brojku, koliko je to milijardi dolara Amerika, odnosno američki porezni obveznici su davali za USAID još do sad sljedećeg mandata gospodina Trumpa, a sav taj novac je pod vrlo čudnim okolnostima odlazio u vrlo čudne projekte. Kažem, ne mogu ja sad govoriti kako je to u Hrvatskoj, kako ti Antife u Hrvatskoj nastupaju, ne znam sve detalje i to ne bi bilo konačno ni akademski s moje strane korektno da idem prozivati sad imena i čelnike tih institucija. Međutim, u svom slučaju bi i vas i ostale ljude, ako imaju podatke, točno to do tih se podataka može doći, e, također bi vas i stimulirao na neki način i zamolio, nastojte to javiti i pišite konačno i na State Department u Americi, pišite konačno na američku ambasadu. Ako vidite tu neke čudne stvari koje pravno nisu točne, to treba prokazati, vrlo jasno i glasno, razumijete? I tu ne treba imati puno milosti, jer ljudi stradavaju. Vratimo se na ovu mladu gospođu Ukrajinku, koja je možda isto sanjala svoj američki san, kao i brojni Hrvati, uključujući i mene, prije 50 godina, još se onda moglo nekako na univerzitetima disat, dok nije praktički ta jedna kripto ljevica sve preuzela društvene znanosti. U Americi, ja mogu vam reći jednu digresiju, ja kad sam došao tamo studirati, tamo početkom 80. godina, dobio sam i politički azil, više sam marksista ili pseudomarksista vidio na društvenim znanostima u Americi nego na društvenim znanostima u komunističkoj Jugoslaviji, što nam najbolje govori kako su ljudi bili opčinjeni sa tim idejama i sa tim raznim projektima koji su se pokazali štetnim, što smo mi u istočnoj Europi vrlo dobro vidjeli i shvatili. Međutim, sada i ljevica. Uvijek je trava zelenija kod susjeda, tako kaže. Tako je i to. Htio bi svakako još malo da se vratim i na ovaj prvi događaj, nemili događaj sa ovom mladom Ukrajinkom. Ja ne mogu sad, ne poznam njenu psihologiju, ali pretpostavljam, htjela je žena sanjati svoj dom, svoj novi dom u Americi i vidite što je se desilo. Ja uvijek sam pomalo fobičan, čak kad sam živio u Londonu kao diplomat, uvijek sam malo, znate, nije to stvar, to je jedan čisto antropološki instinkt kod čovjeka. Uvijek se sigurnije osjećate u jednome metrou ili u autobusu, konačno čak i u vlaku, ako vidite da su ljudi manje više slični vama ili da vam na neki način više odgovaraju. Kažem, to su izuzetno osjetljive stvari, nemojte zaboraviti, to sam već par put rekao i na televiziji, na ovim javnim programima, Amerika je dramatično izmijenila svoju etničku strukturu, ili da se izrazim direktno, ta se riječ više ne koristi, rasnu strukturu. Imate danas 50%, nešto možda manje, 50% ljudi koji nisu europskog podrijetla u Americi i bez dvojbe, sve je to lijepo, svi ljudi surađuju dobro dok ima novaca, ali čim malo se situacija, konkretno prilikom zapošljavanja, čim se malo tu stvari za mrse i tako dalje, onda ljudi itekako gledaju svoju, kako bi rekao, svoj genetski fond i svoje pleme, ako se mogu tako izraziti. I odmah da napravim jednu paralelu, malo jednom tešku paralelu, znate i sami, vi ste mladi još, 90. 91. mene je stvarno šokiralo u pozitivnom smislu, ogroman broj hrvatskih skojevaca, titoista, Jugoslavena koji su praktički legitimirali jedan teroristički represivni sistem, da se razumijem. 90. 91. godine shvatili su da bez Hrvatske takozvane ustaške, kako su nas onda zvali, emigracije, da će ostati bez sinekure i ne samo bez sinekure, da će možda izgubiti život od svojih drugova i drugarica iz preko puta, razumijete? Da, da. Znači, s te stvari gledate vrlo oprezno, bilo da su to ljevičari i desničari, jer ljudi ko ljudi, jedanput se živi, ne znam da li sam skrenuo previše u širine, ali da se vratim na tu gospodičnu i da se vratim na tog počinitelja, tog zločina. Možda vi niste primijetili, taj se zločin desio krajem u Virginiji, dole u Charlotte u gradu. Charlotte. Desio 22. se kolovoza.
Da, tako je, to je bilo kraj kolovoza. Slušajte vi sad, tek je neki dan to procurilo u CNN. CNN su glavne medije, Da, oni su da. alter ego svih medija i oni su glavni pokret, oni su na neki način i pod navodnicima moralna vertikala CNN i New York Times. I to niko nije htio po tome puno govoriti, automatski postavlja se pitanje i to vidite konačno na tim silnim podcastima. Nekad iz tih podcasta alternativnih puno više možete naučiti nego iz službenih glavnih medija. Ja se ljudi pitalo, nije se tome htjelo govoriti, je li je počinitelj tog zločina bio ko? Afroamerikanac. A sad znate i sami, ako se malo vratite u tu genezu rasizma američkog, pogotovo ovog, prije par godina kad je došlo do ubojstva, odnosno kad je stradao George Floyd, jedan crnac, odnosno afroamerikanac, koji se ugušio jer je na njegovom vratu je stavio jedan policajac, bijeli policajac, iz toga je nastala jedna veliki skandal, onda su antifašisti, ljevičari diljem Amerike štrajkali su, napravili su ogromne štete, milijarde štete i u Sijetlu i gore u Oregonu i u Washington državi i u New Yorku i tako dalje. I sad to je jedna izuzetno osjetljiva tema, isto kao što je kod nas, da napravim paralelu, osjetljiva tema govoriti o Srbima, razumijete? Da, da, je. Koliko je Srba bilo u UDBI, koliko je Srba bilo u Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu ili za unutarnje poslove ili SUP, kako se zvao, SUP, da. Ili koliko je Srba, ujedno i komunistički komunista, radilo u Đorđićevu, u Zagrebu ili u Varaždinu i tako dalje. Znači, to su osjetljive stvari koje mi dan danas, usprkos toga što smo imali rat, baš ne volimo o tome govoriti. Jer činjenica, ako se gleda procentualno, Srbi su imali, odnosno srpski ljudi, Srbijanci u miliciji, milicija kako se zvala, imali su jednu izvjesnu prednost. I mi kao Hrvati uvijek smo se morali na neki način pokajnički držati, malo sa strane, to smo svoje naše hrvatstvo, radim paralele tako da Da, vaši da. gledatelji bolje shvate, naše hrvatstvo i naš identitet i naš suverenitet, kako smo ga izražavali, a čujte, kroz nogomet išli smo navijati na Dinamo ili smo išli u crkvu. Ja nisam toliko pobožan da se odmah razumijem, ali išli smo u crkvu ili na vjeronauku tamo kod Patera Katalinića. Nismo toga išli molit kao fakini, nego smo mogli neke stvari otvoreno reći, praviti viceve o komunjarama. Ja sam prvi lansirao te izrazi i tako dalje. Razumijete, tako morate shvatiti tu jednu paralelu, uvijek se i dan danas se to osjeća premda puno manje, jedna zazornost, jedan pomalo kompleks manje vrijednosti i ne smijem koristiti govor mržnje, a to je jedan izraz, o tom bi mogli satima govoriti, čisti, ja ne znam zašto to ljudi stalno koriste, to je amerikanizam, to je u Americi nastao, hate speech, to je sad ušlo u naše pravosuđe, ja ne znam, vi ste naši pravnici, ja nemam neko naročito mišljenje o njima, pogledajte konačno njihov pedigre, pa će vam biti puno toga jasno. Nema ovdje baš puno čistih ljudi, ono da, apsolutno čist. I sad i to je jedan razlog što se o tome malo govori u Americi. Vi imate recimo zadnjih 30 godina, a pogotovo u zadnjoj administraciji Bidena, on je masu tih minorities ili manjinaca, ili kako se to kaže, znači ne bijelaca, uposlio u saveznoj upravi. Recimo, sletite u Washington, sletite u JFK, na New York, sletite u bilo koju veću zračnu luku, pretežno, gotovo svi policajci, odnosno policajci ljudi koji rade u državnoj službi, nisu bijelog podrijetla. To vidite konačno u Londonu da Da, ne da. kažem. To je ta 45%. takozvana afirmativna akcija. Afirmativna akcija ili Da, kako se to zove, to je jedna jezična glupost i kretenizam, jezični barbarizam, negativna diskriminacija. Ako već je diskriminacija, onda ne može pozitivna, ne može da, biti da, pozitivna, može biti negativna, razum. da, Ali sve te jezične i pravne stvari treba jako dobro studirati, ne samo ovako govoriti iz podcasta i slično, mora to čovjek studirati i s tim se baviti. Iz pravne perspektive i sociološke perspektive. Što se desilo sa ovim crnim afroameričkim počiniteljem koji je ubio ili zaklao, možemo, ubio tu malu Ukrajinku, mladu ženu? On je već bio 14 puta osuđivan. I njega vam je zadnji puta pustila na slobodu gospođa
Afroamerikanka koja čak nije imala položeni sudački ispit. Ja to znam opet iz prve ruke, znam kad sam imao Afroamerikance u svojem razredu, u svojem studente, pa uvijek sam im davao nekako prolazne ocjene samo da izbjegnem neke pravne zavrzlame, razumijete, i o tome bi mogao satima. I on je bio pušten, premda čovjek je bio zreo ne samo za psihičku, za jednu psihičku Psihijatriju, analizu, da. nego da čak da ga se strpa u zatvor, da ga se Da. odstrani iz javnog života. Međutim, opet se tu vraćam na tu jednu, ja ću se malo pejorativno izraziti, freudomarksističku skolastiku. A to su i naši ljevičari i naši antife dosta tome skloni. Oni polaze od toga, a tu moram biti jako oprezan kako ću formulirati, da su svi ljudi jednaki. Mislim, te jednakost, to nam se nameće još od Francuske revolucije, a jer ako su svi ljudi jednaki, zaključite i sami. Onda su svi zamjenjivi, onda možete likvidirati ljudi i stvoriti novog čovjeka. A baš nije to tako. Svi mi imamo i svoje gene i svi imamo svoje nasljedne osobine i taj gospodin i dolazi sam iz takve familije, odnosno taj Afrikanac, koji sliči jako na Bob Marleya. Ne znam da ste vi slušali Bob Marleya. Ja sam ta generacija volila njega slušati. Ima dobre, on je iz Da, da. Jamajke, imao je dobre ovako, no woman, no sorrow, tako nešto. Dakle, poznam jako dobro ljevića, jer sam dugo s njima živio, jer sam Da, sam da. bio hippie i tako dalje. Ali poznam njihovu psihologiju, čak i ove Zagrebčance, ove kvazi ljevičare, poznam ih jako dobro. Znaju oni mene, ali oni znaju da ja njih znam, znate dobro. I šta da se sad tu ja o sebi ne govorim puno i tim stvarima se jako, jako osjetljive. To su teme, čak i za gospodina Trumpa je na to izuzetno ozbiljna i čak i opasna kadrovska slika, jer on tu mora strašno paziti upravo iz razloga jer on ima vladu, dobro, nije ona toliko većinska, ima nešto više i kongresmena, ima nešto više senatora, ima svoju izvršnu vladu, ali nemojte zaboraviti, osim Srednje Amerike, Amerika je jako polarizirana. Prvo po toj rasnoj strani, reći otvoreno, a onda i po toj jednoj sociološkoj. Društvo je jako polarizirano. I ja bi mogao sad govoriti da treba odbaciti taj jedan klišej koji se nama nameće i putem naših ljevičara, kako su svi bijelci jako loši, da imamo kolonijalizam, ustaštvo i tako da uvijek moramo patiti i uvijek se moramo ispaštati. To nije istina, iz jednostavnog razloga ćete vidjeti danas da su najveći antisemiti, konačno i u Francuskoj, i antisemiti u ovoj Americi su Afroamerikanci i ljudi koji nisu uopće bijelci. I najviše tih ispada, konkretno to znam iz prve ruke u Francuskoj, te grafiti po sinagogama i prostote protiv Židova, to vidite kod Arapa, odnosno kod Francuza arapskog Da, da. podrijetla. To su vrlo složene stvari, da se vratimo opet na Ameriku, jer smo se malo raširili. Ta jedna zaziranje od te etikete fašizma, ustaštva, kolonijalizma, ujedno i sprječava ljude i u Hrvatskoj i veliki broj intelektualaca u Americi da otvoreno idu o tim stvarima govoriti. I tu bez obzira na neke velike probleme i moja neslaganja, možemo i o tome nešto govoriti u Trumpovoj vanjskoj politici, pogotovo glede Bliskog istoka, ali o njemu se treba skinuti kapa ili razbijate ljevičarske mitove, odnosno te mitove koje su se prvo ustalili i u školama, u visokom školstvu, a da ne kažem u medijima. Imate Huffington Post, New York Times i tako, vi nemate praktički ni jedne konzervativne novine, imate nešto Washington Times, ali to je tako, to financira jedan Korejanac i to, ali one su strogo neokonzervativno orijentirane, to možete dosta i o antikomunizmu pisati i tako dalje, ali pod uvjetom da uvijek na prvo mjesto stavite Izrael, tako da Da, i da. tamo ljudi znaju za samocenzuru, jer to dnevno ljudi gube posao, razumijete, ne samo s lijeve strane, nego čak i s desne. Ono što bi svakako htio naglasiti, ne znam da li možemo i na drugu temu preći, tu smo sad završili sa gospođom Ukrajinkom i sad imam opet drugi jedan problem, sad ne znam to iz prve ruke, navodno njen tata ne može doći na njen sprovod, jer on je podložan regrutaciji, odnosno podložan je unovačenju u ukrajinsku vojsku, što nam opet govori i sa ovom politikom našom, govorimo hrvatskom, glede pomoći Ukrajini. Ja mislim da konkretno Trump ima jednu vrlo zdravu politiku prema Ukrajini, ne ide prema demoniziranju Putina, ali s druge strane, pa jeste, ako već jesmo da ne skrenemo u vanjsku politiku,
Nije rat počeo sa ruskom agresijom. Da, rat je malo ima dulje korijene od Majdana nadalje, još za vrijeme Clintona, a poslije i za vrijeme Obame. Vi ste imali doslovce uh, Victoria Nuland iz ovoga, iz State Departmenta, a onda nedavno je preminuo, sjetit ću se ime, masu kongresmena koji su doslovce još tamo 2010. 8. dolazili u Ukrajinu i huškali Ukrajince, huškali, pazim na izraz, protiv Rusije, razumijete? Da, da. Znači nije baš to tako. To je kao da sad vi i ja, recimo smo sad Amerikanci, idemo huškati, a idemo sad u Floridu staviti Rusi da stave u Floridu ili tamo Cayman Islands da stave atomske bombe i da ih usmjere put Floride putem na putanju prema Miami ili slično. Znači, moramo čuti jednu i drugu stranu. Znači, ja ne mogu tu sad davati izjave ni pro-ruske, ni premda ja imam jedne izvjesne simpatije prema ukrajinskim nacionalistima. Konačno, mi smo imali i dobre ljude naše koji su se tukli u Azovu, čak i neke strance poznaju Francuze. Ja ih cijenim, premda se ne slažem s njima, jer smatram da ne znaju gdje je uzrok problema. Tako da ne idemo sad predaleko od toga, uglavnom tata, koliko sam upoznat, me ispravite, ne znam koliko je to točno, od ove mlade Ukrajinke nije mogao otići na njen sprovod, odnosno na njenu sahranu, kako se to već kaže, ili na njenu kremaciju iz jednostavnog razloga što je on već u godinama nije, još je podložan tome, kako se kaže, regrutaciji. Mobilizaciji. Onda možemo slobodno malo nešto kazati o pravosuđu američkom. U svakom slučaju ja pozdravljam gospodina Trumpa što radi radikalne promjene i upozoravam vas još jedanput, tako i vaše kolege, nemojte nikad vrijeđati ako pišete na State Department ili na ambasadu američku, uvijek lijepa pisma, to mora biti super pristojno, ne pozivati na mržnju i uvijek lijepo empirijski dati podatke. Jer zašto da mi plaćamo za nešto? Čujte, ako već novac negdje ide, i meni u krajnjem slučaju isto smeta što naše ministarstvo kulture daje novce za neke projekte, umjesto da se angažira za projekte kod naših nekih autora mladih koji imaju pjesme. Ajte da ja kažem, ja objavljujem knjige, evo sad mi je izišla u njemačkoj knjiga, to sve u mom trošku i glavobolje imam sa tim nakladnicama da vam ne kažem. Ja. A smatrate li da sve te etničko-rasne podjele u Americi mogu eskalirati u neki veći val nasilja ili možda američki rat 2:0? Jer u zadnje vrijeme koliko sam istraživao sve više se ljudi grupiraju u takozvane landslide okruge na izborima. Znači Je, više od je. 50% stanovništva SAD-a živi u takvim landslide okruzima Da. gdje uvjerljivo pobjeđuje jedna ili druga stranka. Tako je. Pa jeste imate jednu riječ koju Amerikanci često koriste, ja ću je probati na hrvatski prenijeti. Imate riječ segregacija, vi znate sami što to Da, znači. da. Segregacija je bila zakonsko pravilo u Americi sve tamo do početka 60. godina. Nakon smrti Kennedyja, to je Lyndon Johnson, ja sam još bio mlad dečko, 12 godina, još sam živio u Jugoslaviji, odnosno komunističkoj Hrvatskoj, komuniziranoj Hrvatskoj, onda je donesen taj Civil Rights Act, odnosno Da. zakon o građanskim pravima, gdje se strahovito počelo protežirati afroameričko građanstvo iz jednostavnog razloga jer se njih oglasilo da su oni, odnosno ustanovilo se su bili žrtve rasizma, kolonijalizma i tako dalje. Međutim, nije baš to situacija tako, nije ona malo teže bila. Pogledajte samo ko su pravnici bili oko Martina Luthera Kinga, pa ćete vidjeti da su tu ljudi neki svoje imali vlastite interese. Ja ne mogu toliko biti eksplicitno, znate i sami Da, zašto, da. pa onda neka imena neću tu spominjati, ali uvijek se pogledajte, imaju Amerikanci izraz, a mi imamo, kažu, uvijek slijedite trag novca i uvijek se pitajte kome to koristi. Kome je koristio Martin Luther King, koji je praktički isto imao plagijat svojeg doktorata i tako, i možda je bio dobar čovjek, neću u to ulaziti. Uglavnom ti zakoni, te negativne ili pozitivne diskriminacije, to Amerikanci zove affirmative action, što je jedan čudan jedan izraz, uopće nema nikakva afirmativna akcija, ako to prevedete na hrvatski nema smisla, jer sav taj jezik birokratski, to je pomalo jedan totalitarni jezik, on je namjerno smišljen tako da je teško shvatljiv jednom običnom čovjeku. Međutim, uvijek neko plaća za to. Amerikanci daju ogromne novce za te socijalne programe i za vojnu pomoć zemljama na svijetu i tako dalje.
I uglavnom onda je došlo do te jedne smjene pomalo i kadrovske i tako dalje. Ja vam ne mogu točno brojku kazati, pročitao sam, a već dugo to znam, da li je to 10.000 ili 20.000 milijardi dolara koje je potrošeno za razne projekte u smislu promoviranja Afroamerikanaca i u školstvu i u državnoj službi i tako dalje u zadnjih 70 godina. Pazite, 20.000, možete provjeriti, nije danas to teško, Da, ne da. trebate umjetnu inteligenciju. I to su novci da vam pamet stane. Međutim, i dan danas, nažalost, što se tiče samog njihovog uspjeha i bilo na intelektualnom nivou, bilo na nekim drugim područjima, nisu se baš Afroamerikanci pokazali, da pače i najveći, najbrojniji procent kriminala upravo je među Afroamerikancima, što vam najbolje govori i populacija saveznih i okružnih zatvora. Vi imate 2 milijuna Amerikanaca koji su u okružnim, odnosno u federalnim ili saveznim zatvorima. To sve košta porezne obveznike, to je najveća industrija u Americi, to se često zaboravlja. Od toga od toga su 2/3, od toga 2/3 nisu europskog podrijetla. Znači, smiješno je govoriti kako su Amerikanci skloni kriminalu. Je, ali uvijek se pitate koji Amerikanci, shvaćate, isto koji i kod nas, morate se pitati koja je to vrsta ljudi, koji su to uvjeti bili, da li su to samo ekonomski Da, uvjeti da ih sad bi ovi treba. lijevi analitičari rekli da američki pravosudni sustav ne tretira jednako bijelce i Pa, crnce. čujte, to Da, nije, sve zavisi, pazite, to sve stoji. To sve stoji, opet zavisi od koje države, razumijete. da, da. Malo prije naveo ovu gospođu koju je Biden postavio, koja je oslobodila gospodina ovoga, kak se zvao, ovaj crnac s dugom kosom, kao Bob Marley izgleda, ne znam mu prezime, vi ste rekli njegovo ime malo prije, koji je ubio ovu Da, Ukrajinku, ona je ovaj, De oslobodila. Carlos de Joan Da. Brown. Imate konkretno i sami osobe koje su išle tužiti, da se vratimo na Trumpa. Trump je imao prije nego što je stupio na vlast, da se razumijemo, malo mu je trebalo da završi on u zatvoru, onda da je izgubio na izborima, on bi danas dobio tešku zatvorsku kaznu. Da, Sve u da, životu relativno. Tako i vi i ja moramo sve stvari gledati relativno. Ništa ne stoji. Sutra se mogu stvari dramatično izmijeniti, na bolje ili na gore. On je dobio 30 i nešto optužba, ali dobije baš kaznene optužbe, to ne zovu indictment, shvaćate, to je felony indictment, da. to su teške kazne. Mogu vam čak i reći iz kaznenog zakona 13, title 13, i to su vrlo ozbiljne kazne do 20 godina zatvora i ima je plus toga dva, ne znam, hrvatska riječ za impeachment, 2 puta Opoziv, su opoziv. opoziv, tako je, hvala lijepo. 2 puta je bio žrtvom opoziva od demokratskih suparnika. Puno se špekulira, puno se govori, neću u to ulaziti, premda imate neke empirijske podatke, da je čak i Biden i odnosno njegova administracija prije da su namjerno lažirali izbore 2000. Koja je to bilo 2000. Tako 2020. 20. Da. I da su navodno kroz taj mehanizam dopisnog glasovanja, kroz taj domino efekt, kako se to zove već, Dominion, ne mogu se sjetiti točno, malo me nekad i riječi fale, da je uspio onda i Biden dobiti svoju poziciju. Tako i ako gledate cijelo to američko pravosuđe, to morate biti krajnje oprezni i sve zavisi u kojoj državi vam se nekad sudi. Vi imate smrtnu kaznu recimo u Arizoni, u ovome, u još nekim državama, u Kaliforniji Teksasu, nema ja smrtne mislim. kazne, tako da. Tako i tu morate uzeti stvari u obzir i sad bez dvojbe ovo što ste vi rekli, da se vratim na vašu temu, ozbiljna je situacija, da li će to preći u jedan agresivni građanski rat, ja Da. sumnjam. I vi da bi imali jedan građanski rat morate imati dvije, neću reći distinkcija, ne ove strane riječi koristiti, morate imati jedan razliku radikalno između dvije skupine ljudi. Bilo po rasnoj osnovi pa ideološkoj osnovi. To nije slučaj u Americi upravo i toga što ona je jako atomizirana. Znate što znači atomizirana? Masa ljudi koji pripadaju različitim skupinama, koji isključivo zastupaju svoje interese,
Amerika ima preko 130, 150 različitih etničkih skupina. Znači, Amerikanci i čak i Hrvati, recimo, kad zagusti, pa znate, otišli u San Pedro, Da, Chicago ili New York, u našu tamo župu i tako dalje, ljudi se tamo skupljaju i kad zagusti, svi se ono drže u svom plemenu, da se da. tako izrazim. To je ljudska priroda, razumijete? I ja bi sad tu mogu i neke antropološke citate davati, ali evo, mene su već na nekim mjestima optužili da sam rasista i tako dalje, premda ne znam što to znači. Dapače, najviše sam imao problema s Hrvatima, a ne Da. sa Crncima i sa drugima, tako da ne bi sad u to ulazio. Međutim, činjenica je kada zagusti, ljudi znaju trčati svom plemenu. To je jedna osnovna antropološka konstanta i to ćete vidjeti svugdje. Bilo da je to u Izraelu, bilo da je to u Palestini, odnosno u Gazi, jer Palestina još ne postoji. Bilo, vidjeli smo kao što sam malo prije 91. godine, kad su ljudi otkrili čar odlaska u crkvu, križanja, pričesti i tako dalje, pa neki se baš nisu najbolje znali pričestiti, niti križati i tako dalje, jer su shvatili da im je to jedini zalog da će koliko toliko moći uspjeti. Imate taj hrvatski paradoks da danas isti ljudi koji su nas nekad i proganjali i cinkarili, da vam ne ide imena pričati, jer sam nekad radio u diplomaciji, pa znam s ljudima s kojima sam radio doslovce koji su me špionirali kao bivšeg emigranta i tako dalje, to kao bivšeg profesora. Da, mnogi Pa su su, samo promijenili odjela kad se da, to promijenili je su. već ona standardna, Da, ne bi to da, više ponavljao, jer mi imali smo šansu povijesnu, nikad nije kasno što se reče, ali teško je to bilo šta sad napraviti. Iz jednostavnog razloga jer imamo druge prioritete, a to vidite i sami koje su prioritete. Čujem sada da se nešto sprema u Zagrebu 20. ali čudi me malo i to me malo i zabrinjava čak i kod naših ljudi. Ozbiljni su koji su počeli govoriti o zamjeni stanovništva. To je pravi izraz. To je Charles Kirk, to mi se dopada kod njega i Trump koristi. Bez obzira što se taj izraz koristi kao neka polemička, kao neki govor mržnje. To je činjenica, hrvatsko stanovništvo, ne europsko stanovništvo se zamjenjuje. I mene i tekako brine i kako me brinu brojne udruge ili tih raznih poslodavaca koje doslovce, kako mi danas taksista je rekao, s lopatom uvoze ljude, jeftinu radnu snagu, njih koriste, njih prvo koriste, eksploatiraju, ih, a drugo, stvara se jedna etnička slika u Hrvatskoj koja će imati pogubne posljedice ne sada možda, nego za 2, 3 godine, razumijete? američko pravosuđe po vama ponekad je pristrano i ne gleda jednako. Itekako pristrano. Ima jedan Da, lijepi izraz u Americi se često koristi i Trump ga je koristio kad je on bio doslovce izložen to jednom lovu na vještice i od Antifa i od ljevičara demokrata i od općenito ljudi koji su mu se htjeli osvetiti i dan danas. Pa upravo vidite kako to rezultira. Da, ja ne isključujem da će možda biti pokušaja još da se nađe nekih ljudi. Upravo na temelju onih pranja mozga, oni ljudi misle to su fašisti, Trump je fašist, ono što je sam neki dan rekao lijepo, prozivaju nas nacistima, prozivaju fašistima i onda logično to im daje jedno zeleno svjetlo ljudima, ovo su fašisti, to nisu ljudi, moramo ga likvidirati, onda ćemo hrabri novi svijet stvoriti u Americi, a tako vam rezonira veliki broj antifašista i ljevičara i čak i pametnih profesora, odnosno profesora koji imaju lijepe sinekure u Hrvatskoj, razumete? da, Veli, da. riješimo se Ustaša, idemo ih sve pobacati u jamu, u tezno ili šta ja znam, u fojbe i onda ćemo stvoriti lijepi krasan svijet. A vidite kako je to završilo. Mi nismo ništa, mi na desnici, odnosno sjedimo i mi molimo Boga, što je lijepo, ali neće vam to pomoći puno. I uglavnom oni imaju izraz koji lawfare, kaže, to zapamtite ako imate kolege koji studiraju pravo i pravosuđe, lawfare se često koristi, to je jedan neologizam, law znači zakon, znači policajac, sve zavisno od konteksta, a fair to znači warfare znači rat, znači jedna složenica law warfare, znači rat, pravosudni rat koji ima vrlo, to je nije pejorativna riječ, nije prosta riječ, ali ima negativno značenje, pogotovo ako želite kazati za sebe, look, ja sam sada žrtva lofer, ja sam Tomislav Sunić, ja sam žrtva. To je ono kao u komunističkoj Jugoslaviji. Uđete u sud, da ne spominjem imena, jer znam ga vrlo dobro, kad je sudio mom tati i moje sestri, još je živi, dobro kotira, tamo dolje znate na koga mislim.
bio je vodeći tužitelj u ovome komunističkoj Jugoslaviji, a sada Znam na isto. koga mislite, ali dobro, Da, nećemo i u sad to. pazite, to, mogu bi ja puno toga reći još Da, iz migrantskih dana, ali nažalost taj rat koji smo imali 1991. godine je krenuo u jednom u jednom krivosjekom, krivim putem. I što ću vam reći, uglavnom, slično je kao i u komunističkoj Jugoslaviji. Isto optuženi i sad, dobro, jedina prednost u američkom pravu, to je anglosaksonsko pravo, oni imaju pravo na jury, kako se to kaže, porot. porota, da. Porota. Mi toga nemamo toliko, pogotovo ne Njemci, mi imamo rimsko pravo, smo preuzeli, Amerikanci imaju tu porotu, tako da praktički vi onda porota može vam puno uzvići i susjed. Međutim, opet vam sve zavisi od etničkog profila porote. U New Yorku ima 80% građana koji su neeuropskog podrijetla i tamo se nađe poroda, recimo šta ja znam, napravili ste neku psinu, krivo ste nekoga na cesti, pogodili ste možda švercali kokain i tako dalje, ili ne, možda to nije nešto politički, ajde, recimo neku političku glupost ste napravili, govorim na pamet, i ovo je logično, ako u poratu imate 80% ljudi koji nisu vašeg rasnog profila, onda teško da ćete možda dobiti jedno objektivno suđenje. I obrnuto, recimo, ako ste u jednom Južnoj Dakoti ili Montana, koji su još pretežno ono, možemo reći, europskog rasnog profila, tam će možda biti sklon jedan čovjek, jedan sudac koji, ili poroda koja će vam ići više na ruku. Mi smo imali čak i ljude koji su neke neugodne stvari, da tako kažem, da ne idemo u detalje, to nije u redu, ali koji su prenosili za vrijeme rata putem razno raznih kanala neke osjetljive stvari u Hrvatskoj, znate, mi smo imali zabranu, nije se uopće oružje moglo uvoziti, ali bilo je to ljudi koji su neke stvari vrlo pametno radili. Onda sve je zavisno. Nekad ste imali policiju na aerodromu koja nije baš bila sklona, ali opet ste imali možda u FBI-u ljudi koji su bili skloni. Tako tu čovjek mora biti jako pametan, a nekad ono ste, što se kaže good luck, morali ste imati dobru sreću, fortunu, razumijete? Teško je tu reći. Zato je najbolje ne se sve stvari raditi po zakonu, ali recimo kad se u jednoj ozbiljnoj situaciji kao što je Hrvatska bila, pa ne možete se ko pijan plota držati zakon. Sad ja govorim kod Tita, znate što je Tito rekao, da se hrvatski, odnosno da jugoslavenski pravnica se ne smije držati zakona ako pijani plota, nego da moraju osuđivati ljude, drugi neće vam pošalji u gulag ili u glavnjaču. Vidite, stvari su jako, jako tu komplicirane. I u Da, svom kad smo kod te kompliciranosti, isto treba reći za gledatelje da negdje do 60. i 70. godina su demokrati su bili nekakvi, ajmo reći, konzervativci i desničari, a apsolutno. republikanci više nekakvi ljevičari, A liberali. da, bravo, E, bravo. Drago mi je I što onda se je o to 60. i 70. godina sa tim pokretom za građanska prava došlo do te do Tako je, velikog drago mi je što zaokreta. ste ovdje rekli, ja ne znam da li vam je to poznato, evo pročitajte malo, dajte si truda, Joe Biden, on je južnjak, inače Da, katolik, isto tako. Pa on je bio isto, kakve on izjave davao kad je bio mladić, ono doslovce rasističke izjave, i vi ste imali sve do početka 60. godina brojne ljude u američkom kongresu koji su čak bili pristaše i čak su neki bili članovi Ku Klux Klana. A demokratska stranka, interesantno je to, pazite, konačno i Kennedy isto bio demokrat, oni su bili strogo antikomunisti, strogo su bili za segregaciju, razumijete? da, da. Jer njima molim vas praviti paraleleni analogije između socijalizma u Europi i socijalizma, odnosno radničkih prava u Americi. To je nešto sasvim drugčije, to su potpuno dva nespojiva fenomena. Ja sam o tome pisao. Imate čak jednu dobru knjigu, klasik jedan njemački, ne znam ako imate vaših kolega koji studiraju politologiju, sociologiju, ne znam da li je prevedena ta knjiga kod nas, zove se od njemačkog Werner Sombart, on je bio učenik Martina Webera, napisao je knjigu, lijepu knjigu, Zašto nema socijalizma u Americi. Upravo on tu ulazi u psihologiju došeljaka u Americi koji su svi sanjali da će postati bogati. Taj dream, taj san o bogatstvu i da će ono strike it rich, što kažu Amerikanci, da će postati bogati. I niko onda nije razmišljao toliko o organiziranju neke socijalističke skupove. Premda da se razumijemo, bilo je nešto anarhista, čuli ste Sako, Vancetti i Da, da. bilo je socijalisti, ali vrlo, vrlo malo. Koliko god, evo, čitate Steinbecka, čitali ste njegovo Plodovi gnjeva.
I tu to je isto on prikazao. Međutim, ono što mi se dopada isto kod američkih radnika, imaju tu jednu, a teško je to reći, nisu toliko bili servilni, to su možda grube riječi, prema poslodavcima kao što je to bilo u Europi. To su potpuno drukčije strukture, zato tu bi i vama i vašim kolegama dao do znanja kada i govore nešto kritički o Americi, to kada analiziraju, molim vas nemojte koristiti, neću reći, paradigme iz Europe. To je potpuno jedan drugi svijet. Kogod oni sliče nama, bijelci i tako dalje, govorimo jezik manje više s njihov, ali to je jedan drugi svijet. Čak i Trump, ako uzmete njegove odluke, to je nešto nezamislivo u Europi. Mene osobno najviše ovo brine zamjena stanovništva u Hrvatskoj, jer tu ne treba uopće, tu molim vas, nije tu stvar, tu zamjeram našim desničarima. Nisu krivi Filipinci i Nepalci, nemojte molim vas ulaziti u neke rasističke ispade. To nije ljudski, to nije pristojno. Pa Nisu oni krivo je krivi. hrvatsko poduzetništvo koje nije Tako htjelo... je. Da, Znači, kriv je kapitalizam. Recimo, tako tu ja je. dolazim u sukob sa svojim desničarima. Isto u Americi, isto veliki, i čak ljudi koji imaju vinograde dolje u Napa Valley, u Santa Cruzu i tako dalje, pa mašu sa hrvatskim zastavama i sa ustaškim zastavama, zapošljavaju Meksikance na polju. A tu su krivi pak i bijelci. A bijelci vole malo pušiti met ili kokain i krek, vole se zabavljati, vole slušati glazbu, neće ići za vinu kave. Ja Da, shvaćam, da. ja ne bi možda 2 dana, žao mi je to reći, ali ja da sam mlađi čovjek, ne znam da li razmislio bi, s obzirom na ovaj ogromnu korupciju u Hrvatskoj, bez obzira o kojoj stranci govorimo, s obzirom na to silni jedan hedonizam, a taj provodi, taj mitu kako se brzo može zaraditi veliki novac, i ja ne znam da koliko bi bio ovdje. Onda sramota, shvaćam mi jedni dečke, ove Zagrebčanci, zašto mi nekad, i ne samo Zagrebčanci, nego i iz Osječani, zašto više vole otići u Dublin, ili sad i tamo nije situacija baš bajna, ili Ludwigshafen u Njemačku, ili negdje tu, tamo zaradi 3 put više i tamo se, ako se već sramati za šakom, nikomu neće, ne treba se opravdavati pred kolegom, a ovdje tu će mu doći kolega, neki naš balavac, primitivac, pa će me, jaj, kaj tu delaš za šankom i tako dalje, razumijete? Ja shvaćam te ljude, ali tu najviše optužujem ne samo našu vladu, nego cijeli sistem i Da, Europsku uniju. tako je. Jer to je bio jedan kritičko jedno predavanje o Europskoj uniji i konkretno na demokratskim okvirima Europske unije. Pogledajte sve te ljude koji tamo sjede, uključujući i naše neke prvake, te komesare, to je bolja riječ, gaulajtere, možemo i to reći, što te ljudi niko nije izabrao. Znate koje Tako su je. njihove plaće? Koliko vaših gledatelja znaju? Službeno 40.000 ljudi rade kao suradnici ili direktno u Europskoj uniji. Sad pomnožite to sa plaćama njihovim, koje su to sume novaca. Tako da se sad postavlja pitanje koliko će Europska unija opstati i koliko će ovdje doći do nemira, ako već govorimo o nemirima mogućima na američkom horizontu. Evo, mladi gospodine, bilo bi jako drago i čast. Ja ću vas još jedan put zamoliti, a ako želite moje knjige naručiti, vaše kolege, imate i moju web stranicu, pa možete i nju oglasiti, www.tomsunik.com. Pišem dosta često, imam i par predavanja, možda ću imati u Ženevi jedno predavanje sad, baš o pravosuđu s jednim poznatim pravnikom na francuskom jeziku, to mi je čast, pa ću baš malo o pravosuđu govoriti o krivičnom zakonu u Europi, pogotovo u Njemačkoj, neke usporedbe sa komunističkim krivičnim zakonom. I onda ću također govoriti i imam čak i neke pozive od nekih Volksdeutschera koji žive, koji su se preselili. Iz Njemačke su se sad stari ljudi. Kaj mislite gdje su se preselili? U Mađarsku. Jer se više Da, da. osjećaju u Europi, u jednoj baroknoj Europi, nazovemo baroknoj, u jednoj Biedermeier Europi, nego u svom Stuttgartu gdje više ne znaš, znate i sami kako to Da. izgleda. To više. Poštovani gledatelji, bio je ovo još jedan Aktualitika podcast. Ako vam se svidjela ova epizoda, lajkate, zapratite kanal, pretplatite se i dijelite ovu objavu na društvenim mrežama ako želite još ovakvog sadržaja. I to je to. Vidimo se. Hvala što ste bili s nama u još jednoj epizodi Aktualitika podcasta. Ako vam se svidjelo, lajkajte video, pretplatite se na kanal i podijelite epizodu s drugima.
Za više analiza intervjua i priča iz svijeta politike, društva, povijesti, ekonomije, kulture i sporta posjetite portal aktualitika.com. Do sljedećeg puta njegujte zdravo i kritičko mišljenje.